Muraho, guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko ibyatangajwe na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye bibabaje kuko yabivuze mu gihe hari hatangiye gukorwa ibiganiro bigamije kuzahura umubano w'ibihugu byombi umaze igihe utifashe neza, ndetse ko abakuriye za diplomasi zabyo bari baganiriye kandi bumva kimwe ibibazo bihari. Naho mu karere ka Nyamasheke abaturage 18 bavuga ko basengera mu idini ry'abera bafatiwe mu rugo rw'umuturage w'imyaka 75 babajijwe impamvu barenze ku mabwiriza yo gusengera ahatemewe. Bavuga ko ari Imana yabasabye kujya basengera mu rugo. Mu gikorwa cy'ubugome mu mujyi wa Ohio, umwana w'imyaka 12 Jada Kotera yitabye Imana nyuma yo gukoreshwa ibihano by'ubugome n'umusore w'imyaka 23 Anthony. Naza kukubwira ko kandi umuyobozi wa komisiyo y'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinzwe ubutasi n'ibikorwa bya gisirikari yagaragaje ko umutwe wa M23 ugizwe n'abanyekongo bitandukanye n'ibivugwa na leta ya Kongo iwuhuza n'u Rwanda, asaba ko ushyirwa mu ngabo. Izi ni zimwe mu ngenzi zigize amakuru ngiye kubagezaho, ndaje gato nyabagezeho. Ikaze muri aya makuru, ni amakuru mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho na Habimana na Donatien. Amakuru yacu tuyahere mu Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko ibyatangajwe na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye bibabaje kuko yabivuze mu gihe hari hatangiye gukorwa ibiganiro bigamije kuzahura umubano w'ibihugu byombi umaze igihe utifashe neza, ndetse ko abakuru ba za diplomasi zabyo bari baganiriye kandi bumva kimwe ibibazo bihari. Ni nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yongeye kuzamura ibirego by'ibinyoma ashinja u Rwanda ko rufite umugambi wo gutera igihugu cye ngo ruciye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu kiganiro aherutse kugirana na BBC, Perezida Ndayishimiye yongeye gushinja u Rwanda gufasha umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwe, avuga ko rufite umugambi wo kukoresha rugatera igihugu cye. Ndayishimiye yageze naho avuga ko mu gihe u Rwanda rwaba rushaka gutera Ubujumbura baciye muri Kongo, natwe Kigali si kure duciye mu Kirundo. Yatangaje ibi mu gihe mu minsi ishize abahagarariye inzego z'ubutasi hagati y'ibihugu byombi bahuriye mu ntara ya Kirundo mu biganiro bigamije gushaka umuti w'ibibazo biriho kugira ngo umubano w'ibi bihugu byombi wongere usubire ku murongo n'imipaka ifungurwe. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe mu butumwa yanyujije kuri X yavuze ko amagambo ya nyakubahwa Perezida w'u Burundi ababaje cyane mu gihe abayobozi b'igisirikari n'ubutasi b'ibihugu byombi bari bahuriye mu biganiro kandi bari bamaze kugera ku kwemeranya ko hagomba kubaho gucubya umwuka mubi yaba mu bya gisirikare ndetse no mu mvugo. Minisitiri Nduhungirehe yakomeje agira ati, nanjye ubwanjye nari nabiganiriyeho na mugenzi wanjye w'u Burundi ubwo twari mu nama y'abaminisitiri ihuriweho ya EAC na SADC iharari tariki ya 17 Werurwe 2025, kandi rwose twari twahuje umurongo kuri iki kibazo. Minisitiri Olivier Nduhungirehe yakomeje avuga ko nubwo Perezida w'u Burundi yatangaje aya magambo asa nk'asubiza ibintu irudubi, u Rwanda ruzakomeza guharanira ko hagati yarwo n'u Burundi haba amahoro kimwe no mu karere k'ibiyaga bigari. Yizeye ko u Burundi buzisubiraho kuri ibi byatangajwe na Perezida wabo. Mu kiganiro Perezida Paul Kagame aherutse kugirana n'abaturage ubwo yagarukaga ku mubano w'u Rwanda n'ibihugu bibiri by'ibituranyi u Burundi DRC, yavuze ko kimwe muri ibi bihugu cyahindukiye kikaba cyifuza ko biri hagati yacyo n'u Rwanda bitorerwa umuti. Benshi bahise
bakeka ko Uburundi ndetse bikaba byari byanashimangiwe na Minisitiri Olivier Nduhungirehe mu kiganiro aheruka kugirana na RBA, aho yavuze ko nubwo ibiganiro hagati y'ibihugu byombi bikiri mu biganiro ariko icyizere bizagira icyo bitanga. Kiri mu Rwanda naho mu yandi makuru, abaturage 18 bavuga ko basengera mu idini ry'abera bafatiwe mu rugo rw'umuturage witwa Erasto w'imyaka 75 babajijwe impamvu barenze ku mabwiriza yo gusengera ahatemewe. Bavuga ko ari Imana yabasabye kujya basengera mu rugo. Abo baturage uko ari 18 na nyirinzu bafatiwe mu mudugudu wa Gabiro, akagari ka Mataba, umurenge wa Shangi, akarere ka Nyamasheke. Umuturage wo mu mudugudu wa Gabiro utuye hafi y'uru rugo bafatiwemo yabwiye ikinyamakuru Imvaho Nshya ko abafashwe baturukaga mu mirenge inyuranye. Akeka ko rero hari n'izindi ngo bahuriragamo muri uyu murenge cyangwa iyindi ntibimenyekane, cyangwa se aho bateraniye ntibatange amakuru nk'uko byagenze kugira ngo batabwe muri yombi. Ati bafashwe ku makuru yatanzwe n'abaturage bumvaga mu rugo hari urusaku rw'abantu bumvaga basenga, kandi bari barabwiwe kuzajya batanga amakuru y'abo bumvise basengera mu ngo z'abaturage cyangwa ahandi hatemewe. Inzego z'umutekano n'abayobozi bahageze babagwa gitumo batabwa muri yombi. Undi muturage yagize ati nabo mu mirenge inyuranye kuko harimo 7 bo mu murenge wacu wa Shangi, 4 bo muri Ruharambuga na 3 bo mu wa Bushenge na 4 bo mu murenge wa Giheke, akarere ka Rusizi. Tubona bitari ubwa mbere kuko guhita banababona batyo ari ibintu bigaragaza ko n'ubundi bihoraho. Ntibyari gushoboka rero n'iryo dini twasanze tutarizi, ntituzi uko baryinjiyemo, ariko n'ibyo natwe abaturage turabyamagana. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Shangi Mukansabyimana Marie Jeanne avuga ko bafashwe bakaba barimo kwigishwa, bazagaragaza bumvise ububi bw'ibyo bakora bitemewe bakazarekurwa. Ati abo bantu koko basanzwe basengera ahantu hatemewe mu ngo mu rugo rw'umuturage, bakavuga ko idini ryabo ari iry'abera ritazwi ritanemewe, bakavuga ko Imana yababujije gusengera mu nsengero ngo kereka mu ngo za bagenzi babo. Avuga ko kandi benshi muri abo ngabo atari ubwa mbere bafashwe kuko bajyaga bafatwa n'ubundi basengera mu ngo, ubuyobozi bwabimenya bukabibabuza. Hari n'ahafashwe igihe cyo kubigisha ko ibyo barimo atari byo, aho kubireka ahubwo bageramo abandi baba benshi. Naho mu yandi makuru, mu gikorwa cy'ubugome mu mujyi wa Ohio, umwana w'imyaka 12 y'amavuko witwa Jadako Taylor yitabye Imana nyuma yo gukoreshwa ibihano by'ubugome n'umusore w'imyaka 23 witwa Anthony MC Kanta. Amakuru atangwa n'abantu avuga ko MC Kanta yafashe uyu mwana akamushyira mu mazi akonje cyane nk'igihano cyo kumukosora. Ibintu byamugizeho ingaruka zikomeye kugeza no ku rupfu. Uyu mwana yajyanywe mu bitaro nyuma yo gukorerwa ibi bihano ariko ntibyashoboye gukira. MC Kanta yatawe muri yombi akurikiranyweho ibyaha byo gushyira umwana mu kaga, ariko ubushinjacyaha bukomeje iperereza kugira ngo hamenyekane impamvu nyakuri y'urupfu rwe. Abaturanyi ba MC Kanta batangaje ko yari afite imyitwarire mibi, aho asanzwe akoresha ibihano bikarishye ku mwana we. Ibihe byateye impungenge
impungenge mu baturage ba Ohio, bashishikariza abantu gukomeza gushyira imbere umutekano w'abana no gutanga amakuru igihe babonye ibikorwa bibangamira imibereho yabo. Ubushinjacyaha bukomeje gukurikirana iki kibazo hagamijwe gufata ingamba zikomeye mu kurengera abana no kurwanya ibikorwa nk'ibi biba byabaye bikabera isomo rikomeye. Bakanashishikariza kandi abantu bose kwitwararika no kurinda umutekano w'abana mu miryango. Uyu mwana witwa Jadako Taylor yitabye Imana nyuma yo gushyirwa mu mazi akonje. Amakuru yacu munyemerere tuyasoreze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amabwire ko umuyobozi wa komisiyo y'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinzwe ubutasi n'ibikorwa byihariye bya gisirikari yagaragaje ko umutwe wa M23 ugizwe n'abanyekongo bitandukanye n'ibivugwa na leta ya Kongo iwuhuza n'u Rwanda, asaba ko ushyirwa mu ngabo. Dr. Ron Jackson usanzwe ari intumwa yihariye ya Perezida Donald Trump muri Afurika y'ibiyaga bigari yatangaje ibi nyuma y'uruzinduko yaherukaga kugirira i Kinshasa n'i Kigali. Muri izo ngendo zombi Dr. Ron Jackson yagiranye ibiganiro n'impande zombi, haba Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo. Ubwo Roni yari imbere y'inteko ishinga amategeko yagaragaje ko mu ntambara umutwe wa M23 urwana abo bahanganye badashobora kuwukoma mu nkokora, waba uhabwa ubufasha n'u Rwanda cyangwa udahabwa n'ubufasha n'u Rwanda. Mu magambo ye yagize ati mu by'ukuri umutwe wa M23 waba uri kumwe n'u Rwanda bitari kumwe, muri iki gihe usanga mu karere nta ujya impaka, bakora ibyo bashaka kandi ingabo za Kongo ntizisubiza. Mu by'ukuri bahunga M23 cyangwa rimwe na rimwe bakarambika intwaro bakayivaho. Uwo mudepite yavuze ko impande M23 irwana ari uko abarwanyi bayo badafatwa nk'abanyekongo, ashimangira ko ibyo bijyana n'impaka ya kera aho abanyarwanda bisanze hanze y'imipaka y'igihugu cyabo, aho imipaka yashyirwagaho muri Uganda bakemera kubakira ariko muri Kongo nibibe. Ku bwa Loni ngo abagize umutwe wa M23 bose bakwiye gufatwa nk'abanyekongo ndetse bagahabwa uburenganzira bujyana nabyo. Yagaragaje ko umutwe wa M23 itazapfa gushyira hasi intwaro, agaragaza ko uwo mutwe ukwiriye gushyirwa mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kugira abawugize b'abanyekongo bawurwanire igihugu cyabo. Ndabashimiye kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza, tuze kubana mu makuru yacu ya nimugoroba.